Jokhani yakili kashawi thangka kaitoni thani IPFT bodani supremo eba hasteni revenue te bolong betini montri Narendra Chandra Deborma 2023 bisini puila January wa Narendra Chandra Deborma bisichi chuku umar kawi mutai jalangkha montri eba IPFT bodani supremo mutai chawi thangmano khakhamlaijak bodani azamaro bodani supremo eba thai thangjak montri no borom liwi bini khola chukhawo thai mana bagi khakhamani himboto khlailaka bodani azamaro Montri ni mutai chamana kitingai khwai ni portobil amsayo khakhamai himboto te mutu khlaimon panda khlailaka chashani di poro IPFT khwai salka hangkorbai luajisa portobil ardi blog mishini khadumai himboto go makhulaki IPFT bodo okhadumai himboto portobil blog mishini rongore khwai agotola lahatte kitingai portobil khati jora o himboto khlailaka o himboto go chaladu jota mal khlai himboto go manjakha okhadumai himboto go manjakha emele Prashant Deborma khoboi IPFT bodoni salka division azamaro himboto go manjakha himboto ni yalo portobil khati go mutu panda khaisakha Ashalo muitu panda koknarikha MLA Prashant Deborma Shaka bini IPFT bodoni NC Deborma thimano tiyei joto kha khamlaijak hwnei thaitangjak montri NC Deborma ni phalano chukhawo tongthai mana ungthun hwnei tinini o khaduma himboto khlaijaka mutai chalangjak montri NC Deborma bo bodoni simi samong khlaiya bebak 40 lakh lukurongni bagui bo samong khlailangkha bo sudu neta eba montri simiya bo sikrungte belai bokra gonang hwnei sawi mankha তিনি 7 তারিখ জানুয়ারি 2023 7 তারিখ জানুয়ারি 2023 তিনি স্যার এনসি দেববর্মা পার্টি আইপিএফ তিনি ফাউন্ডার তে সুপ্রিমো রাজ্যনি মন্ত্রী তিনি 7 তারিখ জানুয়ারি 2023 जों পদ্মবিল আমচায় পার্টি আইপিএফ তিনি তরফ থেকে লাইথাंनाय জানুয়ারি 1 জানুয়ারিবো जोंनो याकारि प्लान थानाय सार एनसि देबबर्मानो मुलुग खायै जों हा खामानि लामा हिमबतक हिमलायै दङ तै तिनि पार्टी आइपिएफ तिनि सुप्रिमो तै पार्टी आइपिएफ तिनि फाउंडार सार एनसि देबबर्मा जोंनो याकारै थांमानो जों बेलायखे खा खामलायजाक अमहायखे खा खामानि बागै जों बनो मुलुग खायै लामा हिमबतक पद्मबिल आमचायो जों तिनि लामा हिमबतक खायलाय दङ साना थांखांखाय तिप्रासा दफानि बिसिंगो पयलार रेन रेवेन्यू ते फरेस्ट मिनिस्टर सिनि सार एनसि देबबर्मा जोंनो याकारि क्लां थामाबाय जों बेलायखे खा खामलायजाक तै अमसिमिया अमहायकेनो जों नुखा ब खरकसा सैख्रों ब खरकसा इन्टेलिजेन्ट ब खरकसा बुद्धिजीवी आबुनि बागै बिनि थैमानि जराव गोबां पलिटिकल लिडार मिनिस्टार्स एमएलएस एमडिसिस अमहाय एमनकि फाटार हानि आसाम हानि भरम गोनां EM प्रमोद बरु संग पर्यन्त फाइमानि जों नुखा अमहाय ख्लायनो जों बनो श्रद्धा अमहाय ख्लायनो जों बनो भरम दिनानि बागै तिनि जों पद्मबिल आमचायो पार्टी आइपिएफ तिनि तरफ थेके जों तिनि लामा हिमबतक पान्दा ख्लायलाय दङ तै लामा हिमबतक पान्दाबो जों खवाय वेस्ट डिविजन कमिटि पार्टी आइपिएफ तिनि साइतकमाबाय जों बनो मुलुग ख्लाययाखै अमहायके लामा हिमबतक ख्लायलाय दङ आबुनि बागै तिनि बेलायखे खा खामो तिनि दफानि बिसिंगो खरकसा राज्यनि अमहाय सामं थांनाय उधार मनोभाब तै सामं थांनाय सार एनसिनो जों गोबांखा आबुनि बागै सुदु पार्टीनि लस या गोटा राज्यनि लस आबुनि बागै जों बिनि आत्ता शान्ति मानथन आबुनो बियायै तिनि लामा हिमबतक प्रग्राम जों खालाय दङ खा खामानि जों खुनुगै दङ